pozdrav burazere moji fini, šta ima, šta se radi, jeste me poželili možda? Naravno da ste me poželili, pa jel, normalno, gdje ću ja da ne budem ja nepoželjan, jel, ne ide. Pazi ovo sad, hajde reko da snimim nešto, vi znate brate da ono ne snimam ništa bez veze, razumijete? Da to sam odlučio da vam pokažem jedan ukus koji je ono baš vrh, mislim za mene, ne znam. Riječ je o maza Eurokrem, ali nije to onaj klasični maza, kako da kažem, Eurokrem. Ovo je sa 30% lješnjaka, a u Nutelli je dosta manji. Pa nekako nije to, razumijete? Drugačiji je ukus, sad ćete vidjeti kako unutra izgleda drugačija i boja. Znači ljudi, 30% lješnjaka. Nevjerovatno, znači perfekcija. Doduše, znate šta, možda malo ova maza, nije to, razumijete? Nije neki naziv, da kažeš, vrh, ali zasigurno da bi bio dosta bolji naziv, recimo da se naziva mazela. Znate, mazela, pošto je tamo Nutella, ja bi joj dao naziv mazela. Ali eto, oni su maza, gotovo je sad, brand je ostvaren. Nema tu sad mijenjanja, niti bi valjalo da se mijenja. Ali pazite kakav je unutra, dosta je, nije crn, znate, nije crn. Sad ćemo malo probati ovom kaškom, da uzmemo neku kaškicu, evo je. Pazite sad ovo. Znači, ukus je perfekcija. Probat ću vam i dočarati taj ukus, evo vidite. Ne znam da li se baš vidi od ovog. Probat ću isključiti, a ne mogu se. Aha, dobro. Neka ga tako. Da vidimo mogu odavde. Znači ljudi, ja ću vam sad probati dočarati taj ukus, jer dosta je drugačiji od Nutelle, a i izgled je drugačiji. Onako smeđa boja, po principu lješnjaka, jel? Što više lješnjaka mijenja se i boja. Znači ukus je fascinantan, perfekcija, ne znam, ja sam jednostavno oduševljen. Ne znam ako ste ikad jeli, recimo, Raffaello. Znate onaj Raffaello što dođe 3 pakovanja, ja mislim da je marka i po 2, ne znam, otprilike rečeno. I dođu one 3 kuglice. U Raffaellu vidjeli ste reklamu, ja sam to jednom bio probao onako da baš da vidim šta je fora. I ono što bude unutra, ako ste jeli to, to vam je okus ove maze, znači unutra u Raffaellu što bude od lješnjaka, to vam je ovaj sastav, znači skoro pa identičan. Čak bi možda i mogao se osjetiti ovakav neki sličan ukus u Kinder Bueno, ona bijela, taj namaz neki bijeli koji je u suštini lješnjak, jel? Tako da je ovdje 30% lješnjaka, jednostavno perfekcija. Ova je od 700 grama, ne znam da li vidite, 700 grama, a košta 9,60, znači 9 maraka i 60 feninga, a kontam da uzmem onu od 350 grama, ona je 5,20, 5,25, ako uzmem 2T dobit ću 700 grama, a bit će cijena 10,5 maraka. Bolje mi je rekao uzeti ovako jednu čitavu od 700 grama i bit će mi duže od one, a jeftinije za marku 9,60 godina. I ja sam prije uzeo onu od 350 grama i bilo je malo. Čak u onom vlogu kad sam pravio palačinke bila ona crna varijanta izgleda ove maze i sa 20% lješnjaka. Međutim nije ona ni približno ovom ukusu, od sad uzimam samo ovaj. Znate što? 30% manje mašnoće, 30% lješnjaka, nema jedan Eurokrem ovako.
Znači ništa ono linolada, ovo ono, kakvi to kanke se toga. Ovo bolje uzeti jednom mjesečno nego uzeti neke tamo od 5 maraka linolade ili šta ja znam. Ima oni neki belgijskih recimo i njih sam probao i on je bez veze. Znači maza jednostavno perfekcija, znači ovo vidite ljudi, ovo nije nikakvo plaćeno sponzorisanje, znači reklamiranje. Znači ovo je isključivo moj odabir da ja nešto onako od sebe reklamiram, što je zaista onako mene oduševilo, zbog toga je pravim ovaj video. Tako da nisam odavno ništa napravio, jel, neki video, nešto ovo ono, pa hajde rekao kontam da nešto napravimo, jel, znači perfekcija, mislim ono nekad mi žao bude ovaj Eurokrem koliko je dobar, znaš, jer ne možeš ti kad kreneš jest, ne možeš ga prestati jest nikako. Onda, evo sve mi voda brate koliko mi onaj luči, znači ne možeš da vjeruješ, zdravije, bolje i ukusnije. Ne znam brate, ne znam da ima išta bolje od ovoga. U suštini to je to, drugovi moji fini i slatki, veliki pozdrav za sve, budite mi zdravi i vesela, vidimo se u nekom od idućih videoklipova, a do tada lijep pozdrav!